بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إمها لبيتي عزتي مسلم أخنا أختن أدي ميريغا أرمنا إكيغا ميوني باب التيمم نوتا تيمم كرمك واهكا نانغانيونو باب أدي تيمم كرمكي أي وضوء بدلغا إسلام شريعتغا شرع كرفا فاوا كمي وكي حالتك غا الشرع وكم بني حدث وركمون اينغ نفس طاهر كرمتك كرا كمين اي تيمم كرمكي هذا تيمم مكرني ويلين ما نبي صلى الله عليه وسلم کے سنة ادي كيت قرآن کے نصٌ مي ثابت وگم واقامه مانے كيت قرآن بسنگے تيمم كرمكي اي شرع وگم واقامكن وت اسلامي شريعت کا اسا وكمكن امگت نبي صلى الله عليه وسلم کے سنت کا بس اسوي ادي اي كم مسلم کا كم هن دين کے ترين انگن جه کمن اي تيمم كرمكي کو باکن تيمم كورن جهين غوتكي کو باکن اي كم مسلم کا بس انگن جه حکم ادکیت قرآن کا تيمم كرما به گوتن دے آیت وارد گن اسوے ایگترن سورۃ النساء کے سال استمن آیت کا الله وحقروني وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أدمياتكم معنى كي وإن كنتم مرضى أدي بالميهم كم قات يباميهم وانما أو على سفر وتباميهم تترك متيغا وانما أو جاء أحد منكم من الغائط تباميهم قدر ميهكو حاجة قضاء حاجة بودكم ديو مفو نوتا كودكم ديو مفو إن أسكم غوانما أو لامستم النساء أنو تباميهم أبنا إدان كفكم غوانما فلم تجدوا ماء أدي أين طاهر متكا فن نريبج حالتك فتيمموا صعيدا طيبا تباميهم طاهر ولين تيمم كراش فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أدي ولين تباميهم مون تكا تباميهم أتكوغا فهيش أدي مي آية بينجي فن نريبج حالتك تيمم مهد وني فنوغي بدلوغا أدي أننا بين حالة سالك فم بينهم كورن أين أذر وريون أذر أين أذر لبيجن وحالة جس هود بيجن دانه أدي مي تيمم كرمكي بالله ولا بدخنة مي أمة خاصة كوريجن وحكمه معنى كي ويتي دي أمتك نوت إسوي دي أمتك الرسول بيكلنا بيكلنا تباوي ميهن الله تعالى شرع نكروا كم نوت لوي ندفوا كم تيمم كرمكي إهن مس النبي صلى الله عليه وسلم كي أمة مي أمة دف لوي تكو كتيرين لوي مي أمة دفوا فوا خاصة كنت تورفسكنا سالك بلماتو إم فهم دنيا أن إم كورين سورك وأن أمي أدي خاص إتى كنت تك نبي صلى الله عليه وسلم كي أمة في ما دفن إيجي ترين همني كم مي دنيا متيجا فن ربج حالتك إنا تيمم كورن شرع كرفهم الله حقروني وما جعل عليكم في الدين من حرج تبامهن الدين قا دتي ونقو كم نلفم الله شعرو كرفا فوا حكمتك كي أي ميها يكتر كم نوت تكليف تك نوت برتك وفلن جهين فرض فصل ما دوس إيجي وقتك أدا نكربين بوري نوفلا فادس نماذ وقتك أرون تدوينين
fatis namadan mi annani ei burakamen undagukamen imankan enage hituga ashagen faawa mihakam menuwi ekamen nukurevene دينو جاوي تكليف تكه جسوا افسميه كان نوفله تكليف نجسوا الله ادوديگم بني الله بين وديگن وني فسيح هو دينو قال ممتكا ادي تيمم شرع كربني هجرن هوا نهروغا غزوه بني المصطلق نوت بني المصطلق هنغراما كريونو اهروغا وانهي نوت قبيله එබැමි උන්න දෙකොලා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හංගුරාමේ වඩාගෙන නෙවි ඒ හාදිසා ගන්නවත් ඒගේ චරේගා ශරඋ කරවන්නේ අද මිවාක වර දේවකොත මේ හදීස් තෝගේ ඇස්තවේ අන්නනේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකරේගේ ෆානු මේ නුකුම වඩාගෙන නෙවි ගස්වත් බනි අල් මුස්තලක් මේ උන්න හංගුරාම කරොමට එක එකේ ෆානුගේ ආමියම් කොමලුන්ගේ චරෙන් එකේ ෆානු ගාරිෆුගා ගෙන්දෙවි ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා ade komme ko sanguramen emburi magumatiga Aisha radhiyallahu anha ekamanage karuga ala hare gelleni hare gellumun nabiy sallallahu alaihi wasallam madukura majbur wada gannawani e har hodumattaka Aisha radhiyallahu anha ge har hodumattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam madukuran majbur wi halatuga ei etanuga mistungaduga fenenne ادي صحرات اولمنگين عربي صحراء هيكي فسهم فين اولمن راج්‍ය فدا نوتهم بي قومت فدا صحرات ريگ فينن نولي بين فسهكو اما اي داتورغا مඩුකුරවංජේ වඩාගෙන නෙවි දෙන් සහාබීන් තෙරෙන් බයි බේකලුංගා අබූ බකර් ගෆාන දන්නවනේ ඒ අබූ බකර් ගෆාන කලේෆාන බල්ලවාෂේ ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හාගේ සබබුන් algonme mijawne mitaga madukurashe rasul sallallahu alaihi wasallam majburi mitaga madukurashe e hodumattaka haru hodumattaka ehnes mistum gatuga fenennete namaz sharu kurabba fane fardu fas namaz kurenjen fardu fas namaz kurumattaka wudu kurenje eru tayammame kurume shar'en nukurabba komme gotebes abu bakr gafan wadagen aisha radhiyallahu anha gari ari wadagen nawairuga ekamanage engu koluga nabiy sallallahu alaihi wasallam ekelefan istishful aluvwagen awharafulu lappa fonnani den abu bakr gafan danna mifadan aisha ekamana tikurvi hada gos kameke manake mislapun aduga fenennete den kinen hadane den ekamana vidalwani abu bakr gafan ekelefanu e hinhamu nujum gasabun ekamana gaga vikka kamves ekamana vidalwani rasul sallallahu alaihi wasallam ekamana unguga nekkamuga awana ekamana fahata jehuni muhayye ehna mestin fadis namaz wagutu wejje kombe godes allah taala ay bawala wafi fenneti jahalatuga tayammum kuruma den sahabin dennawani abu bakr gafane ma hiya bi awwal barakatin ya al abi bakr tigale gafane aila libun emme furta barakaten nune mane ebekalunge barakat ter kamattaka ebekalum medwar kurawwa allah taala ummat devvi warbodu lui fasehekame khas ekamuge lui faseheken ingeni sahara terega jiru ule bayakan aslu ei fen duru tan tanun hodagen genessa bahatta zaman komme giyek walen nuhure ado fen nege hisab take swar dur hisab take ema ekamattaka ekamuge sabun allah taala ummata fasihego meter korevi komugo devis tayammum koreven in halatiki korimestene fadan fennetun imrin ijma'u finnin halatiga tayammum koreven kan ekit qur'anuge me ayatuga falam tajidu ma'a tabamihunna fen nekkamuga wanama fen nuribijjikamuga wanama fatayammamu tayammum kurashe hema fenneti halatuga tayammum koreven anin halatiki ebeenun kuruman uzuru weriyun ena bayyegge sababun nuwata ena gagawa kamegge sababun mideni misaka bayyegge sababun enen uzuru liben in halatiga awagoteki sahabin hanguramegga ebekal nukumada gennawani nuwata daturegga nukumada gennawani gale vetti farbod matin gale vetti es sahabige bo falandi komme gotes ekare faanu mi ihtilam wani mani beerwani ek mane ki hina ganne jehenikam den mi suwal ekalefan suwal kurabane arehuga tibbe sahabinna den kinato hadane
දෙකින to hadane ebekalum fatwa devvi not ebekalum jawab gavvi hina gannash jehene ehem kamun ekale faun hina gatumun ege sabun ekale faun awharavi nabiy sallallahu alaihi wasallam ekan ege wadagen ekale faun warab bodan ekama nurum be wada ege faun hadis korban ene tayammum kurun ebekalaga tayammum kurun fude kama hadis rasulullah fa inna shifa'ul 'ayyi suwal nege mihan bayyaki edanna mihun karege ehume nege mihan bayyaki manake bege miha ei bayye e balige beser kamaki no de behaki suwal kurume nudanna kamuga awanam suwal kurume eke fan hadis korabane hama egota wara finiga de vijji halatigas ena hinagem hina gannan jehijja halatiga hina gatumun ena gellum vedana kama e hiwanya boda bura vevenya ene huddeve tayammum kurum bes amr ibn al-aas radiyallahu an ekelefana ki efare ke lashkare ga gaide kanote commander ke ekelefana hadafa nabiy sallallahu alaihi wasallam mi fonu bani ekelefana ihtilam bani ek sabab ekelefana hadawa gotaki tayammum koggin misdakunnagen isve namaz kurum bani den sahabin angora fahuga miswal kurum nabiy sallallahu alaihi wasallam amr ibn al-aas genna wafa sual kurum bani ki vegento ege hadis kuram ki vegento jogata kantata kurvi amr gafan dawani allah wahi kurva fani wala taqtulu anfusakum tabamin amilla nafsuta qatulu nukurashe inna allah kana bikum rahima allah tabamihun namidu rahum wodigem ba rahim wanta ilahe en nabiy sallallahu alaihi wasallam hini warna kurvi adi ekamamed evsejje inkar nukurva ekelefan iqrar wumenge em ei huddakame efad hardika tayammum kuravidan ad ilmin waqtaka fe bahuri misalaka namaduge wagutu faa'itugen damiya ena wudu koggen asa den namadu koffiya misalaka maghrib namaduge wagutaki ravvida ossendin ravvida osum kurin ravvila ena wudu kogen asiya ravvila ossena maghrib namadiga wagutu dan ehm vijja ena wara fasehe ko bimmatin tayammum kogen huddawana to nuwata hukuran anna miha ena wudu migellune misale galman rajyega hukura jamaatan neiruga magumatiga safatan ada famiyoti den ena geyek gossanota wudu kuratanu wudu kogen hukuruga jamaatuga baawer nuwene kam hiwanya enen hudda wanato nuto jumhur ilmerin dagina ilmer midal wane halatuga namaz waguto diyakam ga wenes enege machavane jumhur ilmer midal wane wudu koggen ena namaz kurume hukur kam ga wanama hukur ena kuranjeheni hukur faitumun mendur namaz ade almenna ifharakum mi hale nuata mifad halati kurmati efara kalon me makka in madina emburi magumatiga driver komme gote fatis namada bangi gwaf alon men hi korewune ena madu kurane kama hunnana madu kurane tan station ta ehna ena beenum we has awaka madina ngan ena buni madennu kurana me den komme gote alon men kantatta kuram biga bodu wejje emme fahun gෑකඩක ෆස්වරක නොත හැවරක මෙනුට වොමුන් අලුමෙන් ගස්තු කුරි කොම්බස් ගොතක තයම්මම් කොක්ගෙන් වෙස් එන බොනේ කාරු මඩුණු කුරාන කොම්බ ගොත වෙස් නමාදු කුරන් අලුමෙන් ගස්තු කුරි එනමස් ඒ حالتෙන් එන මඩු කුරි අලුමෙන් වුදු කොක්ගෙන් නමාදු කුරම්ගේ ෆුරසත් ලැබුණු අලුමෙන් දන්නවලේ නුකුතායකේ බෙන් حالتක අන්නානේ මිකාල කන්තත්තන් ඉල්ම ඔංගනිෆා හුරුමුන්නේ මි කන්තත්ත කුරම් වී ගොන් එන කුරමතීගා දාම් වී මගු වර සාෆකෝ fennan gonnan ei ema ilmaki ongenen jeje alum teren komme mi hekas ad mi babga agenda wa حديثك عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم وقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ادي عمران بن حسين رضي الله عنه قال وني نبي صلى الله عليه وسلم فني وداغته ميه کو صحابي بكله جماعتك نمازنكو وكين هوتا معنی جماعتك ميسن اف نماز کوگين ديرگس اينه نماز نكوره هم نبي صلى الله عليه وسلم فني وداغتم كيف رأي وداغين
سؤال كرم يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم كيف به ميستكنا كيك جماعتك بابرنوي فقال يا رسول الله كيف أنت يا الله رسول أصابتني جنابة تمن جنوب وربيه ولا ما أفننته فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك حديث كرفني تبايا فني تيمم كرمه ويه حديث كرفني ويه معنى كي ويلين تيمم كرمه فإنه يكفيك أي تبايا فديكم ويه وضوء بدلوغا أمي جنوب ورفا هرميه إن النبي صلى الله عليه وسلم يرشادني فنتمون تيمم كرما هذا علم الواقع تكافر أصل كم ويا كنتو تيمم كرويني هوريها علم بس اتفاق وراء النوا إيجا هيرفوس هوري ويلي أي كان أصل مرادكي هوريها علم بس اتفاق وراء النوا أصلكي هيرفوس إيجا هن ويلي دين مثالك أرول من راجع مثالك ماشين وتا كاشيفيلي وتا أكيري بيمتشن بيمون مفتين عرافون نيجي أين هدى بدانتو نوتا نونتو علميرين إيامدو وهكذا كافة هوري هنمس علميرين كدرا يميوتي إيجتيرين إباب علميرين بدالوني هدى نواني كما أنا با علميرين بدالوني هدى واني كما أدي هدى واني كما بدالوا علميرين حجتوكا نوتا إبيكالونج رأيو كدوني أي الله تعالى كي تقرأ وحي قرباني فتيمموا صعيد أكي أصله بيمون وفديكين عرافون نكم بإتشه بيمون وفديكين بيمون عرا إتشه تنجي أي ماشي كمغاويس نواتا أكيري كمغاويس كاشيبري كمغاويس دومبري كمغاوي نمس هيرفو سوتس نتس أي هدى بيكمان إيه نمس أرومنا එවරින්ගේ මේ ඛිලාෆුම් බේරු උමට්ටක හිරෆුස් දිබෙන් හිරෆුස් හුරි වෙලි දිබෙන් හුරි حالතුක එයින් කුරුම් එම්මේ රංගල කොතකි අද හැම කොට ඉල්මනේ වාහක දක්කාෆුරේ මිසාලක මේක තයම්මම් කුරි එම් තයම්මම් කුරුමෆු දෙන් ඒන මේ මගරිම් නමාදු කුරි දෙන් ඉෂාන් නමාදු වගුත අවමුන් ඒන අලුන් තයම්මම් කුරන් ජෙහෙනතෝ ෆෙනෙන්නේ تينا إشاء نماذج وقت ومن ألون تيمم كورن جهنتو نوتا نون تو علمين واها كتكافوري رانغلو قتكي كوراك نوجهين إيه نهري شرعي قتون إيه نين هدى وكين وا قتا طاهر وكين وضو قلة كمه ومن دمبس إيه نا تيمم كورن جهني وضو قلة كم كم كون تيمم بس ما نك تيمم كوجين هن ميها بس يم باطل وان وضو قلة هوريها كم كون ما نك مثالك එන කුඩකම දියේ බොඩකම දියේ නුවත එන වුදු කෙල්ල කන්තත් අලුල් මන් දන්න ඒ කන්තත් ඔක තේරෙන් කාමෙක් කොෆි කම ගාවනම දෙන් අලුන් තයම්මම් කුරන් ජේන් එන්න එන් නමාදෙන් නිමුන් අනෙන් නමාදක දෙනේ තයම්මම් කුරාක කොම්මෙන් නුජෙහෙන අදකට හැමෙකට ඉල්මෙන් වාහක දක්කා ෆෝරේ මිසාලක මීහකු ෆෙන් නුලිබිගෙන් එන තයම්මම් කුරේ තයම්මම් කොග්ගෙන් හුට්ටා නමාදු කුරුමගේ කුරින් ෆෙන් ලිබෙනේ එහෙම විජ්ජ حالතුක එන කිනෙතෝ හදානේ අද ඒ حالතුක ඉල්වරින් ඉජ්මා වේ ඒනගේ තහාරතු ගෙල්ලේනක මානක ඒනගේ මච්ච වාජිබෙගෙන් වනි දෙන් අරක්කාස් වුදු ෆෙනුම් වුදු කුරු මෙහාර ෆෙන් ලිබිජ්ජ එන නමාදෙන් නුකුරේ එහෙනම් අනෙන් حالතක එන නමාදු කෙග්ගෙන් හුට්ටා මිරිබෙනි ෆෙන් එන නමාදු කුරේ ෆහුම් ෆෙන් එන මිරිබෙනි එහෙම විජ්ජයා එන අලුන් ඒ නමාදු කුරාක නුජෙහෙන් ඒ නමාදු වගුතුගේ තෙරේක කම් ගාවී නමවස් අද හැම යකට අරුමින් මිදේ තෙරේ කොන්නවත මේගේ දෙතින් දෝස් කුරින් අරුමින් මාලේගේ බොඩු හිසාවකුන් කරන්ට් දිය ඒක සවබුන් උස් ඉමාරත්තුග තිබි මේ හුන්න ෆෙනෙන් නුලිබේ එක්ගොතකි එහෙම විජ එෆද حالتෙක්ගා අරුමෙන්නාස් කුරොන් බේ සුවාලුතා ඒනේ තයම්මම් කුරවිදානතෝ නුත නූන්තෝ අද එෆල් حالتෙක්ගා තයම්මම් නුකුරවෙන් ඒ තිරින් ෆිහාරෙන් වර හම් ආමක වික්කාරේටුගා ෆින් ලිබෙන් එබහොරි ගන්නන් එබහොරි අද තිරි ෆ්ලෝතකුම සේන ෆින් ලිබෙන් වරි අද රාජ්‍ය ෆද වශයගේ මියුති කඬු මූද ඔන්න ගෞමතකෙක්ගා එගොතක හුද්දෙන් නුවානේ
اما افد حالتك اين تيمم النكور وين ادين حديثك عمار بن ياسر رضي الله عنه قارين روايه حديث بس عمار بن ياسر رضي الله عنه قال وني بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت نبي صلى الله عليه وسلم كما كان تمن كريفانو فنوفيه النبي تمن كريفانو كموغا أولوفانيكو جنوب بريه فلم أجد الماء فين تمن كريفانك نلبني فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة دين جنوار بمتي فرولي فدان تمن مولي بمتي فرولني ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي جنوب بريكن معناه كي طاهر متكا جنوارين فرولي فدان مي فرولني بمتيكا إفو النبي صلى الله عليه وسلم قاريه وداعين إكمل كواهك مي دنواني إيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا كالجفانا فوديكن في دي أبلون إشارة كرما فمفدان هدون ثم ضرب بيديه الأرض دي كالجفانو بمتيغا إفهر مي جسوني دي أتلا دي أتون ثم مسح الشمال على اليمين دم واتون كاناتك متيبة نوتا كان فهلفني وظاهر كفيه ووجهه أنا إنجبس فهلو مفهو دين كالجفانو مونوغا فهل في واحكا أدي مي حديث نجي ترتيبك كهنتو تيمم كورم في معلومة كهنتو تيمم كورم في كي القرآن كي نصون يعني الله تعالى وحي قرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه تبامهم كمون تكا أدي أتكوكا فوهيش علمنا بدالو لأصل حقيقي ترتيبك أي فرتما هيرفوهغا بسم الله كي مفهو ديتل جهالون دين ehunna bang enage moonaki nikkurin istihfil hisabun deddoli ya hamaya deddoli ge tiri hamaya ekkam fatun anekkam fatahama ena moonuga hakkalun den waatun kana fohelun adi kanatun wa fohelun fudigen ve egota nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi kanta takurave em wuduge tartibaki emme furtama moonu dotuma fohuga den addunnan jehene endor man kanta takurane attilage wahakenno alun wuduge wahake dekker alun munin attila dawmaki ei sunnateke aslu addunnani mi hisab mata atuge mi hisabun fashigen engilto kuriya hamaya addunnan ei addutumaki ema addunnani egota attila dawmaki wuduge sunnattoge tereng himere kame manake mi musaga emme forta wudu kuriyega attila nodawni ehmejja senege wudu sahhawana moon doila fa demmi addunnani wuduge tartibaki ei ad Allah taala bawa wuduge tartib bes ilmere nangawani ayatun adi tayammum kurumuge tartib bes mi annani furtama moonuga fahiluma fahu den de attilaga fahilun ehme ei aslu tartibaki ade den ilmere wahakata ka fa bahuri emme fahu masale gotuga alwar no tami hadithun niwe emme fahu fidawle gotuga alwar mi wahakata nawala nam kitab faharto bimmatiga jahane adi jahane kitab faharto bain ilmere vidalwe defahare danwa vidalwa ilmeringe gennawa hadith bas fulu ضعيف معناه كي بالك شي حديث افهر ودالوا حديث افهر ودالوا بيفلون حديث بس فلت ميري بخاري يا مسلم کا اديكيت مي حديث کا دم مي كي حديث کے سنن افهر ابا افهر جهون سنن کوتكي اين اتوغا گينان ورجيا مونو انگلومگه كورين اتا فهلومكي مسلنو اگوتا صحابي بيكنون كنت تكرفا فوري هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.